prang badar masanya nayu prang biayudi Allah kape menghimpan tadi jika menghadi Allah kape menghimpan tadi jika menghadi Allah Nabi maju dalam perang mencentang kursi kafe Hamzah kadang kuat kurang sang bertanya oleh Allah bedah adi Zubaidah berangkat ikut Nabi dan pasang baju dalam rasabi Allah Nabi lupakan tanda prasi kami Allah batu jumlah batu penirah Nabi perang badar masanya layu prami Yahudi Allah jatuh bagi mengimpun bagi hidup Nabi Allah Ali bagi mengimpun bagi hidup Nabi Allah Ali bin Abi angkat jenjung pahlawan tiga halaman dengan sultan karga penari Allah singgah kesentuh kafe salam adil basikan kafe yang laden kisah dalam sayyidina Allah Nabi yubahagen tanda pramansi kami Allah bertujukan mana Tuhan dunia Nabi perang badar masanya perang Yahudi Allah kami Allah